Jovan Apel je posle oslobođenja Niša od Turaka 1884. godine sagradio pivaru pod nazivom Pivara Jovana Apela i sinova i uz nju otvorio veliku pivnicu. I danas ceo kraj u okolini nekadašnje pivare nosi naziv Apelovac. Kraljevski dvorski ćurćija Nikola Jovanović je 1928. godine za svoju kolekciju proizvoda od kože u Parizu dobio zlatnu medalju. Ima je 5 sinova koji su učestvovali u Velikom ratu. Sin Jovan poginuo u Cerskoj bici i njegovi sahrani prisustvovao je srpski vojvoda Stepa Stepanović. Mitar Ristić je osnivač, vlasnik i direktor tekstilne industrije Mitar Ristić i sinovi, koja je posle Drugog svjetskog rata konfiskovana i pretvorena u nišku industriju tekstila Nitex, a danas posle privatizacije to je Benetton. Na mestu je postojala nekad skulptura koja je ukradena i brzom akcijom pronađena i danas se nalazi u depovu Narodnog muzeja u Nišu. Vasilij Milojković bio osnivač fabrike guma Balkan, koja je posle Drugog svjetskog rata konfiskovana i pretvorena u fabriku guma Vulkan. Projekat Aleja zaboravljenih velikana sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.